Uvažene dame i gospodo, dobrodošli na konferenciju za medije Naprednog kluba na kojoj ćemo predstaviti svoj 10. redovan godišnji izveštaj o političkim pravima srpskog naroda u regionu. Današnji govornici su gospodin Petar Lađević, sociolog, nekadašnji savjetnik predsjednika Savezne Republike Jugoslavije za izbeglička i humanitarna pitanja, gospodin Aleksandar Ćurić, jedan od koautora izveštaja i član Naprednog kluba, gospodin Čedomir Antić, predsjednik Naprednog kluba, urednik 10. jubilarnog izveštaja o političkim pravima srpskog naroda u regionu i član političkog savjeta Narodne stranke, i gospođa Sanda Rašković-Ivić, narodna poslanica i potpredsjednica Narodne stranke. Prvu reč bi dao gospodinu Čedomiru Antiću. Dame i gospodo, dobar dan, hvala vam što ste došli na ovu našu promociju. Ovo je promocija 10. godišnjeg izveštaja o političkim pravima srpskog naroda. Ja bih podsjetio da od 2009. godine, dakle izveštaj za 2008. i 2009. godinu je bio prvi izveštaj, od 2009. godine te izveštaje predstavljamo. Reč je bila o 8, a danas je već o 9, nažalost, država i entiteta koji se nalaze u okolnim, odnosno susednim i obližnjim državama u kojima srpski narod živi od iskona. Dakle, tu je reč o takozvanoj autohtonoj zajednici, bilo da je konstitutivna, bilo da je manjina. Za ovih 10 godina mnogo toga se promenilo, između ostalog i broj Srba, i mi procenjujemo da kada smo počeli da radimo na osnovima popisa koji je bio izvršen od 2001. do 2003. Srba je bilo oko 2 miliona. 1991. godine izbrano ih je 2 miliona i 400 hiljada. Računamo da sada ih ima između 1.750.000 i 1.800.000 u, dakle, 9 država i entiteta. Tokom ovih 10 godina, a mi smo jedan presek predstavili i u ovom izveštaju, vidite ovde srpsko i englesko izdanje, mnogo toga se promenilo, nažalost, uglavnom nagore. Mi smo bili uvereni da postoji neki uticaj i ovih izveštaja i našeg rada. 2010. godine je tadašnje Ministarstvo za dijasporu i Srbe u regionu izradilo jednu strategiju delovanja vlade Srbije i države Srbije prema srpskom narodu u regionu i dijaspori. Mi smo učestvovali u toj izradi, čak što više 90% naših predloga je bilo prihvaćeno. Nažalost, već tada se videlo da je tadašnja vlada Mirka Cvetkovića na verbalne note iz Hrvatske i nešto neformalniji protest iz Crne Gore na televizijskoj sednici menjala tu strategiju. Do danas, međutim, i ustanove i strategije su uglavnom ukinute i Srbija u odnosu na zemlje koje imaju organizovanu politiku prema svojim zemljama i stanovništvu, kako u regionu, tako u dijaspori, tako u rasejanju, nema politiku. Ta politika je simbolična, mestimična, voluntaristička i krajnje partitokratska. Dakle, da pojednostavim, predsjednici republika proteklih 10 godina nastojali su da upregnu vođe srpskog naroda i srpski narod u regionu u svoja politička partijska kola. I tako je to bilo. Pored toga što su ustanove propadale u Srbiji, moram da kažem da je došlo do određenog pada ne samo u sprovođenju prava i pogoršanja statusa Srba, već uopšte u raznim segmentima položaja srpskog naroda u regionu. Dakle, ja bih pošao sa Bosnom i Hercegovinom, gde u ovom trenutku živi 3/4 Srba koji žive u zagraničnim srpskim zemljama. Poznato je da tokom proteklih 12 godina nisu formalno oduzimana prava Republici Srpskoj, ali je Republika Srpska pod neprekidnim pritiskom da se odrekne dela pravosudnih ovlasti i ovlasti u domenu unutrašnjih poslova. I u ovom trenutku je u toku pokušaj takozvane obojene revolucije sa ciljem da bude ukinuto Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. 2014. godine zaslugom i vlasti i opozicije Republike Srpske narušen je konsenzus koji je postojao od 2002. godine. Konsenzus na odbrani autonomije Republike Srpske. Republika Srpska je danas jedini entitet ili država u Evropi čiji je status kao takav osporen. Dakle, niko drugi, ni Kosovo i Metohija, ni Katalonija, ni Škotska, niko nije u takvom položaju.
O tome smo naravno dali detaljnu analizu ovde. Kada je reč o Federaciji Bosne i Hercegovine, prošla godina je bila, da kažem, i vrhunac obespravljivanja Srba. Od toga da nemaju pravo na svoj jezik i da nemaju pravo na obrazovanje, do toga da njihova prava konstitutivnog naroda nisu ostvarena zato što su zakoni napisani tako da su na jedan način pisani za Bošnjake i Hrvate u Republici Srpskoj, a na drugi za Srbe u Federaciji Bosne i Hercegovine. O Crnoj Gori i Makedoniji će govoriti moji uvaženi prijatelji i kolege, ali ja bih rekao da generalno jasno je da u ovom trenutku zajednica koja najteže živi u Evropi i najmanje ima kolektivnih prava su Srbi u Crnoj Gori. Delimično se može reći Srbi u Albaniji, ali Srbi u Albaniji su malobrojni i decenijama žive u položaju da nemaju prava, tako da to nije tako urgentno i nije takav problem kao što je ovo. Tokom proteklih 10 godina mogu da kažem da je malo popravljen položaj delimično Srba u Mađarskoj i u Sloveniji. U Mađarskoj su naime kada je pala Đurčanjeva vlada i kada je uspostavljen Orbanov kabinet koji je već dugo vlada i na neki način je negativan uzor predsjedniku Vučiću. On je valjda sa pozicija afirmisanosti među mađarskim nacionalistima konačno dao puna prava nacionalnim manjinama. Tako da čak Srbi su u Mađarskoj jedna od retkih srpskih zajednica koja je povećala svoj broj. Zato što su neki ljudi valjda prihvatili da se vrate izjašnjavanju kao Srbi. Dobili su ona prava koja su im predviđena ustavom i zakonima. To ranije nije bio slučaj. I u Sloveniji je rešen delimično problem izbrisanih, mada u Sloveniji Srbi nemaju prava još uvek nacionalne manjine. Kad je reč o Makedoniji, stanje je vrlo loše. Srbi, kao što je poznato, decenijama nemaju pravo na slobodu veroispovesti. Decenijama su Srbi bili glavni krivici šta god se dešavalo u Makedoniji. Dakle, ako treba da dođu NATO trupe da spreče građanski rat koji je započeo 1992. godine u Makedoniji između Albanaca i Makedonaca, one dolaze da čuvaju granicu s Kosovom. Dakle, tako je to bilo u to vreme. Nažalost, sukob između samih Makedonaca, između Socijaldemokratskog saveza i VMRO-a, doveo je do toga da dođe do jednog prilično nenačelnog sporazuma između jedne od tih stranaka i albanskog nacionalizma i Albanci su danas sva vlast u Makedoniji, treba reći sve njihove stranke su u vlasti, što ne može se kaže za Makedonci koji su se podelili, i naravno ne samo da je ukinut majski sporazum iz 2008. godine, pa tako Albanci određuju ko će biti na vlasti u Makedoniji, što sami Albanci su bili tražili da makedonske stranke ne biraju među Albancima ko će biti u vlasti, već da ne moraju same se dogovore ko će biti na vlasti. Već je prihvatanjem tiranske platforme de facto Srbi su predstavljeni kao krivci za navodni genocid nad Makedoncima i konačno uvođenjem dvojezičnosti na celoj teritoriji Makedonije je započeo proces urušavanja srpskih ustanova koji su počeli da se grade tamo, pre svega preko uvođenja srpskog jezika kao govornog jezika u nekoliko opština, pre svega na severu. Tome treba dodati da je i ukinuta državna proslava Svetog Save. Kad pogledamo uopšteno, mi možemo da kažemo da je srpski narod tokom proteklih 10 godina bio predmet asimilacije. Imamo 3 faktora koji su odgovorni za takvu situaciju. Prvi su mladi nacionalizmi koji postoje u većini tih država. Dakle, i bošnjački, i albanski na Kosovu, i crnogorski, makedonski nacionalizam su mladi nacionalizmi. I oni imaju tendenciju da sprovedu nacionalnu integraciju i unifikaciju po uzoru na takve procese u 19. veku. Međutim, ovo je sada vreme demokratije i oni ne rade sa nepismenim seljacima kao su radili mladi nacionalizmi pre 150 godina, već rade sa formiranim nacijama. Jedna od tih nacija su Srbi koji su u svojim demokratskim ustanovama sticajem istorijskih okolnosti omogućili stvaranje tih nacija u Kraljevini i Republici tokom perioda jugoslovenskih država. Drugi faktor je naravno Srbija, koja nema racionalnu politiku i to je jedan od predloga ovih izveštaja. Dakle, prvo, reciprocitet. Kad govorimo o reciprocitetu, treba pre svega reći da Srbija treba da podražava one ustanove koje su dobre u velikom svetu. Turska, Bugarska, Mađarska, Hrvatska, ali i Francuska, Italija imaju zagranične svoje zemlje i imaju svoje vrlo brojna svoja rasejanja. One imaju ustanove koje s time bave. Oni imaju određena sredstva koje ulažu. One mere uspeh tog ulaganja. Znate, ako Srbija, recimo, na Kosovu i Metohiji, a evo od pre 3 godine
od 4 godine od sprovođenja Briselskog sporazuma i Kosovo UNMIK je tema našeg istraživanja. Ako Srbija na Kosovu ukine PDV i ako uvede dvostruke plate, valjda treba posle 5 godina meriti učinak. Kako to nešto sad neke državni novac mi damo, nečeg se odreknemo, a onda ne merimo učinak, ne vidimo da li je to uspešno ili nije. Dakle, ako uvedemo ustanove, uvedemo davanja, moramo da vidimo koji je uspeh posle toliko godina. Toga, dakle, nema. Treći uzrok je vrlo pristrasna politika Sjedinjenih Američkih Država, Britanije i Nemačke. Dakle, mi vidimo da čak i danas kada Srbija, srpske zemlje, Balkan nisu u fokusu, da neka duboka država, nekakve diplomate zaostale, nekakvi Hojti, gospođa McCormack i tako dalje, oni sprovode politiku koja se ništa ne razlikuje od politike iz 93. 94. godine. E sad, tu treba jedna demokratska Srbija da prosto, i time ću zaključiti, da među stubove svoje politike stavi pitanje odnosa i politike prema srpskom narodu u regionu. Izvesno je da ono što se dešava u ovom trenutku u Crnoj Gori, na Kosovu i Metohiji i u Federaciji Bosne i Hercegovine i Makedoniji ima svoj izvor u Hrvatskoj. Izvesno je da u Hrvatskoj i Srbiji nemaju puna prava, da nije sproveden Erdutski sporazum, da tokom ove godine smo imali i brisanje Srba iz državljanstva, iako je poznato da tamo nije rešeno do kraja prognaničko pitanje, i veliku kampanju za ukidanje obaveznih poslaničkih mesta. Činjenica je da Srbija nije imala nikad racionalan odgovor na to. Dugoročnu politiku, miroljubivu politiku, ali upornu politiku koja ima jasne i merljive ciljeve. Vreme je, i time ću zaključiti, da se to promeni. Vama hvala što ste došli na promociju ovog izveštaja i molim vas da obavestite javnost o tome da je to, mi smo 10 godina izveštaje izdavali, 4 godine sa crnim koricama, zato što nismo zadovoljni pravima i statusom srpskog naroda, nismo tražili ništa novo, tražili smo samo ono što je ostvareno zakonima, što je preporučeno zakonima, što su prihvatila domicilna zakonodavstva, što garantuju međudržavni i međunarodni sporazumi i konvencije. I mi ćemo naravno nastaviti da ovaj izveštaj izdajemo u narednim decenijama. Hvala. Hvala, gospodin Antiću. Reč dajem gospođi Sandi Rašković-Ivić, narodnoj poslanici i potpredsednici Narodne stranke. Hvala, dame i gospodo, pre svega da vas pozdravim. Danas je 4. avgust, dan velikog stradanja srpskog naroda u Hrvatskoj, u Krajini. Taj dan dočekujemo svi sa tugom i taj dan je godinama već izabran, čini mi se ne slučajno, za ovaj izveštaj o političkim pravima Srba u regionu. Kao što ste čuli od profesora Antića, ta prava se svake godine, možemo slobodno reći, svakim mesecom i danom sve više i više smanjuju, a sama situacija da ste vi imali pre 10 godina 2.400.000 Srba koji su živeli van granica matice i da je taj broj danas pao za 600.000, znači broj se smanjio za 25%, za 1/4, što bi moglo da se okarakteriše kao neka vrsta etničkog čišćenja ili tihog prognaništva. Mi ni danas ne znamo tačno šta se desilo sa tim brojem ljudi. Da li su oni umrli, a drugi se nisu rodili, da li su se oni asimilovali ili su otišli u inostranstvo i više nisu na brojnom stanju. Profesor Antić je govorio o političkoj situaciji Srba u regionu. Ja tu ne samo da ne bi imala šta da dodam, nego ne bi bilo ni pristojno, ni smisleno da ja još nešto tu govorim, pa vam ja preporučujem da ovu knjigu u crnim koricama svakako pročitate. Ali ono što je meni kao nekome ko se bavi politikom, nekome ko je porastao uz čoveka koji je bio lider Srba u Hrvatskoj, Jovana Raškovića, ono što mi je teško jeste da
danas mi u Srbiji nemamo institucionalno i na pravi način odgovore na ovo što se Srbima u regionu dešava. Naime, stalno se klackamo između dve krajnosti. Jedna krajnost je ignorisanje, nečinjenje, pravimo se kao da nismo razumeli, da se ništa ne dešava, pa tako recimo Srbija nije protestovala, a gde bi drugo nego u Brisel, jer je Hrvatska članica Evropske unije, kad su 12. i 13. godine Srbima u Hrvatskoj ukidana prebivališta. Ja znam da ne može čovek da ima dva prebivališta. Ne može normalan građanin da ima dva prebivališta, ali neko ko nije došao ovde u Srbiju zato što se zaljubio ili zato što je ekonomska emigracija, nego je došao pod vatrenim topovima, pod avijacijom, pod užasnim pritiskom, da mu se to drugo prebivalište, odnosno njegovo prvo i osnovno prebivalište ukine. Srbija se tada nije obratila čak ni Briselu, a bio je trenutak jer je Hrvatska bila u situaciji da konkuriše, da bude primljena u Evropsku uniju i tada je bilo vreme da se to učini. Isto kao što se režim pravio lud i na ovaj novi zakon koji je nastao pod pritiskom ovih branitelja, hrvatskih branitelja, gde su kao glavni krivci za rat u Hrvatskoj, ne građanski rat, nego agresiju na Hrvatsku, označeni Srbija, Crna Gora, JNA i jedan deo srpskog stanovništva u Republici Hrvatskoj. Šta je time urađeno? Time ne samo što je Srbija etiketirana kao agresor i što je izrečeno niz laži, jer Srbija nije bila agresor, to je bio građanski rat tamo, nego je na srpski narod, preostali srpski narod u Hrvatskoj, negde otvoren lov. Otvoren je lov na Srbe, oni su označeni kao negativci i Srbija tu kao matica nije učinila ništa, sem što su neki ministri održali 2-3 zapaljiva govora, a ti zapaljivi govori uvek, verujte mi, završavaju tako da se u Đevrskama, Kistanjama ili negde u nekom selu u Slavoniji nekom Srbinu razbije glava od strane upravo tih ekstremnih desničara u Republici Hrvatskoj. O Kosovu i Metohiji ne treba mnogo da trošimo reči, to je naša državna teritorija koja je ostavljena na milost i nemilost i gde mi se ponašamo vrlo često kao da se radi o Srbima u Australiji ili o Srbima u Vičenci. Mi moramo da imamo potpuno drugačiji stav, a taj drugačiji stav ne može da se brani ako se potpiše Briselski sporazum, a još manje ako se potpiše pravno obavezujući sporazum, no to je sada već stvar politike. Šta se tiče Crne Gore, to je takođe jedno bolno pitanje, koliko bolno, toliko i apsurdno, zato što svi znamo da je crnogorska državnost upravo nastala na srpskom identitetu, da bi se taj identitet danas potirao. Ono što Srbija podhitno treba da uradi jeste da vrati Ministarstvo za Srbe u regionu i dijasporu, da se okrenemo institucionalizmu, odnosno da institucije počinju da deluju tako, da deluju mirotvorno, ali da deluju oštro i odlučno i da na svaku stvar koju napravi neka od zemalja ili entiteta iz okruženja, mi kao država
institucionalno odreagujemo, a ne da predsjednik države dođe u Hercegovinu pa izvadi 2 miliona evra, pa dođe na Kosovo i Metohiju pa izvadi neke koze, ovce i kokoške koje podeli ljudima. Samo institucije, samo nacionalno i demokratsko mogu i moraju da obezbede normalan status Srba u regionu i da spreče dalje osipanje, zlostavljanje i asimilaciju srpskog naroda. Ono što bi želela još da dodam na kraju jeste da je srpski narod u okruženju, baš kao i izbeglice u Republici Srbiji, postao predmet manipulacije, što je rekao profesor Antić, svako želi da ih upregne u svoja kola, pa evo i danas na ovaj tužan dan kada se desila jedna velika narodna nesreća i ljudska nesreća svakog ponaosob, mi ćemo danas i sutra slušati političke predizborne govore umesto da pognemo glavu pred Gospodom i setimo se uz dužno poštovanje duša svih onih koji su poginuli, koji su nestali i onih čiji je život bio ispunjen teškim i trnovitim putem i mukom. Hvala na pažnji. Hvala vam. Gospodin Aleksandar Ćurić će se osvrnuti na situaciju pitanje prava Srba u Makedoniji. Izvolite. Za početak moram da naglasim da se Makedonija nalazi u jednom prelomnom trenutku. Shodno tome smo mi u ovom nešto širem izveštaju ovogodišnjem, odnosno desetogodišnjem za Makedoniju, stavili neke okvire koji su vezani za istoriju i za geostrateški položaj Makedonije, da prosto pokažemo da sve što se dešava nije ništa novo i nije ništa čudno i prosto da ukažemo na neku trajektoriju i zajedničku liniju dešavanja, svesni da srpski narod u Makedoniji ne može proći bolje nego što prolazi većinski narod. A taj većinski narod je u jednoj situaciji koja je stravična, u jednoj situaciji gde su na samom rubu gubljenja i onako tankog identiteta i etnogeneze do gubljenja i same države. Što se tiče, i prosto vam sugerišem da prosto se to vidi i prouči, jer to možda i nije vezano samo za Makedoniju, koliko vezano za ceo Balkan i neke procese koji duže vreme traju. Što se tiče samih prava Srba, čitajući prethodnih 9 izveštaja i upoređujući ga sa sižeom ovog 10. uslovno rečeno zadnjih godinu dana, pa tih 9 izveštaja pre toga, oni su prosto sjajni u odnosu na ovaj posljednji. A oni nisu uopšte dobri, dakle ovaj posljednji je crn potpuno. Stičem utisak da je nova makedonska vlast išla po spisku da ukida prava Srbima i to jedini kriterijum po kojim su se oni rukovodili u tome jeste da ukinu sve ono za šta nije neophodno da promene ustav ili da menjaju regulativu u zakonu. Konkretno, dakle, potpuno je uskraćeno finansiranje kulturnih dešavanja Srba dole. Čisto da vam dam podatak uporedni za Dan Svetog Save, što je inače državni praznik u Makedoniji, zato što prosto su Srbi u Makedoniji su po ustavu narod koji je konstitutivni narod. Država je odvojila 10.000 evra, a Makedonci, na primjer u Srbiji, će od države ove godine da dobiju oko $500.000 evra na naše ovde. Ja ne kažem da oni ne treba da dobiju ovde, ali prosto bi trebalo da postoji nekakav reciprocitet uzajamni. Oteta im je na lokalnim izborima prošlim, koji su bili sumnjivi, je oteta jedina opština lokalna kojom su upravljali. Izopšteni su potpuno iz javnog i političkog života i isključeni iz procesa očigledno redefinisanja same makedonske države, što imaju pravo i po samom ustavu dok se on ne izmeni. Da ne pominjem kompletnu tenziju, iščekivanje, da li će opet srpski narod da bude moneta za potkusirivanje u nekoj situaciji novoj. Dakle, potpuno smo bili u pravu u nekim procenama koje smo dali prošle godine. Mi ove godine možemo otprilike da vidimo u kom će to pravcu ići. Dakle,
prosto očekujem da će, pošto se Ustav Makedonije svakako će se menjati, da će Srbi biti izbačeni iz Ustava u smislu konstitutivnosti. Već su najavili novi zakon o praznicima gde će Dan Svetog Save da potpuno izbace iz toga i faktički ovaj zakon o dvojezičnosti koji su uveli će u potpunosti da ostavi u istoriji Ohridski sporazum i onu stavku gde na lokalnom nivou ima 20% manjine da imaju pravo da se koriste su svojim jezikom. I prosto to je, dakle, ja se sve plašim da ćemo mi za 2, 3, 4 ili ne znam koliko godina doći u situaciju da kažemo mi više nemamo ništa da upišemo. Pogotovo što je Srba sve manje dole i onako ih je malo i dalje su podložni asimilaciji i dalje, zamislite, naši Srbi u Makedoniji neuporedivo, odnosno dobijaju pasoš Bugarske, za razliku što naša država im nije uopšte obezbedila da ih vezuje za sebe, da dobiju i naše državljanstvo i na naš pasoš. Dakle, prosto jedna situacija koja je potpuno tragična i koja će biti sve lošija i lošija. Ako imate pitanje. Hvala gospodine Ćuriću. Reč dajem gospodinu Petru Lađeviću. Izvolite. Sa jednim brojem podataka, jer kao što je Čeda rekao, ova je knjiga sve crnija, jer je broj stvari koje idu na štetu srpske zajednice u Hrvatskoj uvijek veći. Pa ću vam ja napraviti jednu malu, vrlo kratku brojčanu analizu kako je to izgledalo za 2015., 2016. i 2017. godinu, da imate neki određeni presjek toga. Podatke kojima ću ja baratati su podaci dostupni iz javnih izvora u Hrvatskoj i prijavljeni slučaj Srpskom narodnom vijeću u Zagrebu, a napravljena je jedna specifična metodologija koju su mladi sociolozi Srpskog narodnog vijeća koji funkcioniraju pri Političkoj akademiji Srpskog narodnog vijeća osmislili i napravili klasifikaciju. Pa recimo ovako. 2015. godine grafiti i znakovi koji sadrže govor mržnje i etničku netrpeljivost u Hrvatskoj registrirano je od strane ovih mladih ljudi 2015. 14 slučajeva, 2016. 26 slučajeva, a 2017. 35. Etnička netrpeljivost na sportskim manifestacijama 2015. 8 slučajeva, 2016. 20 i 2017. 14, ali ovdje nije uzet drugi period 2017. godine, tako da je stvar nepotpuna. Govor mržnje i etnička netrpeljivost prijavljena od strane pojedinaca Srpskom narodnom vijeću na društvenim mrežama 2015. 10, 2016. 28, 2017. 31. Javne akcije koje imaju obilježja netrpeljivosti prema Srbima. Potim se misli na različite tipove demonstracija, različite tipove političkih istupanja i tako dalje, a mogu se okarakterizirati kao netrpeljivi prema Srbima su sljedeći. 2015. takvih manifestacija bilo 31, 2016. 53, a 2017. 53. Etnička netrpeljivost i historijski revizionizam u izjavama javnih osoba. Kad se kaže javnih osoba, tu se misli stvarno na javne osobe, na ljude koji su nastupili bilo u Saboru, bilo na televiziji, bilo na naučnim skupovima, to je još strašnije, i ta obilježja netrpeljivosti i historijskog revizionizma idu sljedećim. 2015. bilo je 37 slučajeva, 2016. bilo je 42 slučaja, a 2017. 52. Vrijeđanje i prijetnje upućene Srbima i srpskim institucijama na osnovu prijava 2015. 20,
2016. 62, a 2017. 107. Fizički napadi. 2015. prijavljeno je 9 napada. 2016. prijavljeno je 16 i 2017. prijavljeno je 11, ali nema 11. i 12. mjeseca, to je stvar zato jer nije se stiglo unijeti i obraditi. Oštećenja ili uništenja, ukradena imovina privatnih lica i srpskih institucija. U 2015. 9, u 2016. 6, u 2017. 14 slučajeva. Oštećeni i uništeni antifašistički spomenici. U 2015. 13, u 2016. 17 i u 2018. 18. Oštećene i uništene dvojezične ploče tamo gdje su postavljene. To je sad posebna priča. Nisu u svim mjestima gdje zakonom je propisano da trebaju stajati, te ploče nisu ni postavljene. Ali tu gdje su postavljene, uništene su 2015. 8, 2016. 2 i 2017. 5 ploča. Ja sam ove podatke naveo samo da vidite da situacija u Hrvatskoj, što se tiče ovih elementarnih prava, je u stvari veoma loša. Veoma loša i u stvari srpska zajednica i srpske institucije u Hrvatskoj rade pod permanentnim pritiskom kako medija, a pogotovo desnog spektra medija u Hrvatskoj, a isto tako i neodgovornih izjava dijelova hrvatske vlasti. Jer, znate, specifičnost Hrvatske je u tome da srpska zajednica i njezini politički predstavnici trenutno sudjeluju u toj vlasti. Ako je to tako teška situacija dok oni sudjeluju u toj vlasti, šta mislite kako bi bilo da ne sudjeluju? I šta bi se u tom slučaju dešavalo? Dakle, nužno je da srpske institucije i srpski narod u Hrvatskoj od države Srbije dobije organiziranu i preciznu pomoć u svemu onome što im je potrebno za ostvarivanje njihovih prava. Ja ne kažem da je ta pomoć u potpunosti izostala, ali tu se radi upravo o onom što je gospođa Rašković prije rekla, da ta stvar mora biti institucionalizirana i da se znade kako ta pomoć odlazi prema srpskim institucijama u Hrvatskoj. Ono što je također važno, vi znate da u svim komunikacijama između srpske i hrvatske države, a bilo ih je u proteklom periodu, taman se napravi nešto uzlazno, pa nakon toga kreće pad. To je stalna sinusoida. Toplo-hladno, toplo-hladno. Od tog toplo-hladno najveću štetu trpi srpska zajednica u Hrvatskoj. Dakle, i jedna i druga država, ukoliko žele na bilo koji način da unaprede status manjinskih zajednica, moraju voditi racionalnu politiku koja će poboljšavati stvari na svim nivoima. Treća, koju želim da kažem, da se u Srbiji vrlo često spominje reciprocitet u zaštiti manjina i u Hrvatskoj također. To znači hrvatska zajednica u Srbiji će biti zaštićena onoliko koliko je srpska zajednica zaštićena u Hrvatskoj i srpska zajednica u Hrvatskoj će biti zaštićena onoliko koliko je hrvatska zajednica zaštićena u Srbiji. O tome čak postoji jedan bilateralni sporazum Srbije i Crne Gore, čiji smo mi slijednici, o toj recipročnoj zaštiti manjina, i to je veliki problem, taj sporazum. Ja naravno nisam protiv toga da postoji reciprocitet, ali reciprocitet je vrlo često umjetno nametnut, jer su zakonodavni okviri Republike Hrvatske i Republike Srbije toliko međusobno različiti u zaštiti manjinskih prava,
da je gotovo nemoguće tražiti reciprocitet. Ja mislim da bi trebao biti stav srpske države konsekventno poštovanje zakona koje su jedna i druga država donijele u zaštiti nacionalnih manjina. Dakle, da Hrvatska sve ono što je hrvatskim zakonima srpskoj zajednici u Hrvatskoj garantirano ispoštuje do kraja, a da srpska država sve ono što je zagarantovano srpskim zakonima ispoštuje u odnosu na hrvatsku manjinu u Republici Srbije, a ne da stvaramo nepotrebne tenzije i da budemo žrtve nenormalnih zahtjeva koji jednostavno nisu ostvarivi bez promjena faktički cijelog institucionalnog sistema zaštite manjina. I na kraju, Srbi u Hrvatskoj se nalaze u potpuno specifičnoj situaciji sada. Negdje oko, prema popisu stanovništva, koliko se ja sjećam, to je negdje oko 186.000 Srba živi u Republici Hrvatskoj. Prosječna starost srpskog stanovnika Hrvatske je 53 godine, a prosječna starost hrvatskog stanovnika u Republici Hrvatskoj je 43 godine. Dakle, nama čak i taj demografski faktor radi protiv nas u smislu smanjenja broja stanovnika u budućnosti. S druge strane, u Hrvatskoj trenutno većina srpskog življa živi ne u ruralnim sredinama, nego u urbanim sredinama. Recimo, prema posljednjem popisu od 186.000 Srba u Hrvatskoj, u Zagrebu živi 21.000 stanovnika. Dakle, mora se mijenjati i moramo biti svjesni toga da moramo raditi sve kao srpska država da se omogući onaj tip efektivne pomoći Srbima u Hrvatskoj da bi im se pridodalo za samoodrživost zajednice, jer bez te samoodrživosti zajednice neće biti ničeg. I još jedna stvar na kraju, ta je identitetska, vrlo je teško očuvati srpski identitet u Hrvatskoj, ali to ujedno, po mom dubokom uvjerenju, otvara novo pitanje za sve Srbe, a to je, ja mislim, čak i redefiniranje klasičnog identitetskog okvira. Jer samo zaštita tradicije i vjere evidentno nije dovoljna za očuvanje identiteta, nego da i neki novi elementi koji su sastavni dio srpskog identiteta u Hrvatskoj moraju biti u to uvedeni, a to podrazumijeva da i srpske naučne institucije, a ne samo političke, se uključe u stvaranje novih identitetskih politika na prostorima Jugoslavije, i to je otprilike to što sam htio reći, a sve ostalo što vas zanima možete me pitati. Hvala lijepo. Hvala vam. Za kraj naših izlaganja, pre vaših potencijalnih pitanja, da pređemo kroz analizu stanja po pitanju prava srpskog naroda u Crnoj Gori. Na današnji dan, kada predstavljamo svoj 10. izveštaj, dobra je prilika da napravimo i pravu retrospektivu događaja iz prošlosti i da vidimo koji je to trenutak kad je u stvari počelo gaženje prava Srba u ovoj državi, jer ukoliko bismo se vratili, na primjer, u 2001. ili 2002. godinu, postavljanje pitanja pravo Srba u Crnoj Gori bi vjerojatno bilo komično. Referendum iz 2006. godine i sticanje nezavisnosti Crne Gore je upravo taj trenutak kada se i otvara srpsko pitanje u ovoj državi na način na koji ga mi danas sagledavamo. Podsjećam da je za referendum tadašnji bilo neophodno 55% plus 1 glas za izjašnjavanje za nezavisnost i da je po rezultatima, po svim utiscima veoma spornog referenduma za nezavisnost glasalo 55,52% građana, što je otprilike samo oko 2000 glasova u korist nezavisnosti, i logično bi bilo da
s obzirom to tesna pobjeda ove opcije, da se u narednih 10 ili 20 godina, u narednih 10 ponovilo i da se u narednih 20 godina ponovi ovo glasanje i da se stave na test institucije i ustanove kao i demokratski potencijalni karakter Crne Gore. Referendum je otvorio srpsko pitanje i crnogorska država nije odmah počela sa gaženjem svih prava srpskog naroda, odnosno srpske zajednice u ovoj državi, već je to radila postepeno, oportunistički i vrlo svesno gažeći jedno po jedno pravo srpskog naroda. Uz to, u prethodnim godinama ova država je pokazavši svoj nedemokratski karakter pokazala takođe da nijedan proces, nijedno izjašnjavanje građana u ovom periodu nije moglo da prođe demokratski i u saglasju sa svim stranama koji su učestvovali na tom procesu. Tako, na primjer, je popis stanovništva iz 2011. godine takođe ostao sporan, osporen je od strane celokupne crnogorske opozicije, a broj Srba je po njemu smanjen sa 32% na 28,77%, iako je Monstat, koji se bavi prirodnim priraštajem, tvrdio da Srba ima oko 33%. Takođe, jedan veliki proces koji je takođe ostao sporan jesu predsjednički izbori od 7. aprila 2013. godine, kada je Miodrag Lekić pobedio Filipa Vujanovića. Razlika je bila prema Državnoj izbornoj komisiji svega 7.000 glasova, ali mesec dana ranije u birački spisak je dodato 8.000 ljudi. Ove sumnje nisu samo sumnje crnogorske opozicije, već i Evropske unije. Evropska unija je odmah tada podržala zahteve celokupne opozicije i u vezi sa aferom Snimak i u vezi sa socijalnim davanjem pred izbore i kontrolom biračkog spiska. Naravno, ovo je ostalo bez epiloga. Sledeći veliki događaj institucionalni koji je crnogorska država sprovela prema Srbima jeste 2013. godina, izbacivanje srpskih pisaca i pesnika iz udžbenika, pa tako su Jovan Ivanovića Zmaja, Svetog Savu, Branka Radičevića zamenili Ognjen Spahić, Esad Mekuli i Musa Ćazin Ćatić. Poslednji veliki događaj nedemokratski u Crnoj Gori jeste bio ulazak u NATO pakt 5. juna 2017. godine, prilikom čega nije sproveden referendum i niti je za tu odluku glasala dvotrećinska većina u Skupštini Crne Gore. Kada analiziramo situaciju prethodnih godinu dana, jasne su tendencije da se oduzme imovina, odnosno nacionalizuje imovina Srpske pravoslavne crkve. Udruženje građana Crnogorska pravoslavna crkva dobije više sredstava od naše crkve u Crnoj Gori. Takođe i dalje nema nastavnog plana na srpskom jeziku. Kako tvrdi Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta i jedan od najvećih boraca uz Andriju Madića u Crnoj Gori za srpsko pitanje, veliki je problem što vlasti u Srbiji više ne vode računa o srpskim medijima u Crnoj Gori, pa je moralo da bude otpušteno 19 ljudi iz svih medija srpskih u Crnoj Gori. Predsjednički izbori održani u aprilu 2018. godine su takođe, kao i mnogobrojni lokalni, prošli pod veoma sumnjivim okolnostima, međutim i da nisu, da je Crna Gora sprovela demokratski ove izbore, vjerojatno je već to i u naviku prešlo da nedemokratski vode ove postupke, vjerojatno bi pobedio ovog puta Milo Đukanović i da je to pošteno rađeno. Ipak, indikativan podatak je da na ovim izborima nije izašlo čak 190.000 birača, a poređenja radi Đukanović je dobio 180.274 glasa. Odmah nakon njegove pobjede prve čestitke je uputio trio Tači, Vučić, Haradinaj, a Đukanovićeva izjava je bila da umesto provincije Srbije Crna Gora će biti prva sledeća u Europskoj uniji. Po mom skromnom mišljenju, i ne znam da li se kolege slažu, jedan od najvećih problema i u Crnoj Gori generalno po pitanju prava srpskog naroda jeste to učešće srpske države, odnosno izostanak bavljenja ovim pitanjem prava Srba, jer eto, za Crnu Goru su imali situaciju da je Ivica Dačić izjavio da Srbi nikako ne smiju da preispituju državnost Crne Gore, niti ulazak njen u NATO pakt, a da Srbija mora posebno da vodi računa o pravima Crnogoraca u Srbiji, bez da je spomenuo prava Srba u Crnoj Gori. Jasna je i veza Srpske napredne stranke sa Đukanovićem režima, očigledno i da vlasti u Srbiji teže takvom načinu vladanja. I za kraj, ono što možda potvrđuju uvodne reči, jeste događaj od 21. maja 2018. godine i veliki narodni protest
na Demokratskog fronta u Crnoj Gori pod nazivom 12 godina pokradenog referenduma. Ja bih bio slobodan sada da vas pozovem da postavite pitanja bilo kome od nas po ovoj temi o kojoj smo danas govorili. Izvolite. Ukoliko nema pitanja, ima jedno. Pitanje za gospođu Rašković-Ivić. Na osnovu današnjeg izlaganja stiče se utisak da je nekako najugroženije pitanje Srba u Crnoj Gori. Da li možda Narodna stranka ima neku vrstu politike prema zagraničnom srpstvu koji živi u toj zemlji i možda da li će postojati u budućnosti prostor za saradnju, recimo Vuka Jeremića i Andrija Mandića, predsjednika Nove srpske demokratije? Možda je to samo utisak jer zaista mislim da su Srbi u Hrvatskoj fizički ugroženi za razliku od ovih u Crnoj Gori koji nisu. Ali ono što je bolno i ja vam to ponavljam jeste da je crnogorska državnost kroz istoriju bila bazirana na srpskom identitetu, pa čak i ovi iz novije istorije kao Milo Đukanović i njegovo društvo koji su išli u tom klatnu od pravog onako, rekla bih, vulgarnog nacionalizma. 1991. godine Milo Đukanović odbijao da igra šah jer ga to podsjeća na hrvatsku šahovnicu, pa do današnjih dana i ovih izjava od pre 2 meseca da Crna Gora neće biti srpska provincija nego država u Evropskoj uniji u vremenu kada su ulazili u NATO. Mi svakako u Narodnoj stranci želimo da uspostavimo najbolje moguće odnose sa sličnim narodnjačkim strankama, a to je svakako stranka gospodina Andrije Mandića, i želimo da se na miran način borimo za prava srpskog naroda u Crnoj Gori. Naravno, kao opozicija je to jako teško, jer kad ste vi vlast, onda možete i da otvorite konzulat i da budete prisutni i naučno, i umetnički, i kulturološki, i da vodite razgovore i pregovore. Eto, i reciprocitet je pomenut. Mi imamo jako puno ljudi iz Crne Gore koji su u Srbiji, koji žive dobro i koji su na rukovodećim mestima i neka tako i ostane ukoliko su oni zaista sposobni, ali s druge strane vi u Crnoj Gori nemate ni jednog Srbina koji je direktor bilo koje škole. Nije samo pitanje Crne Gore, za Narodnu stranku je uopšte pitanje Srba u regionu jedan od prioriteta koje želimo da rešavamo, jer mi kao državotvorna stranka, kao stranka koja objedinjuje nacionalno i demokratsko, želimo time da se bavimo upravo demokratskim sredstvima, naravno vodeći računa o nacionalnom interesu ne samo države Srbije, ali i srpskog naroda u čitavom regionu, jer srpski narod jeste učestvovao i dao velike žrtve u stvaranju dveju Jugoslavija, da bi onda 2 miliona Srba ostalo van granica matice u bezmalo totalnom obespravljenju. Ukoliko nema pitanja, zahvaljujem vam što ste došli na našu današnju konferenciju.